Hello guys, welcome back to my channel. Tasi ngamut ban lek ko video ka bang 4 Julai naman no. An kata kaday ngamut ban ayun na. Kata kalong ba ngan persyang ban sam pnar. I like it. Dan ay katuka jan sari pnar. Shu persyang na ni jainsem agling ti. Dan sele sepet mah ngalong nang mah. An use kay de kanay jainsem jom mimi mah. Mashuto jom mimi jom jainsem. Hindi masuk. Naman kon. Tamang kalanya kanila. Tamang pinjempir ang tunang. Siyang parlok. It's so easy for me now. I'm just gonna run some dong. I don't know why. Kapit siya. Panas lang. Comment yang tuh kamuan yopi kenika bapersyang ngaban sampenar mah berjuta beras lek kali siang kalang ay saray cicirir nah ini video pun ko na ini bye bye.